Angekhe watsho bona umuzi lo bewumuhle. Nje sekusela amarubhi naka. Utshe ngemva kokulumatha komlilo wayizolo. Othome endambeni zegezi wagijima waboya ukufika esigubhini. Sehlakalo sisenzeke ngesikhathi sokuqinteliswa kwegezi. Bomndeni wakaQulati bathi baphunyuke ngendunje nalidi. Akhona ibhlungu ngento yobana uEskom akaphendula into, ne? Beke sisalindile mhlawumbe uzasicontacta asazi but ke ngoku indlu ilehlobo asiyazi ba ithini into. Khona apha kule ndawo kunosomabhizinisi uRamixonqa. Uthi kwenzeke soneso ebhizinisi nakhe yokosa inyama. Uthi ibhizinisi yakhe ithungeleleke ngomlilo yatsha yaphela ngelesibili ivekele. Zonke izinto zithile, ikhawush, ifridge yonke esebenzayo pha. Kuvula iphenyo elimalungana nalezi zehlakalo. Nanyana kunjalo, lokhu kuvimba labo abafuna ukufaka imbawo zokubhadelwa insurance. Amapolisa athi akusikunengi angakwenza bekufike lapho umnyango wengcimamlilo ukhupha isiqundo ngonobangela omlilo. In this particular case, the cause of fire is suspected to be due to the power surge during load shedding. Hence, an inquiry was opened. Once the report is received, a decision will be taken whether to proceed further with a criminal investigation or not. Ibhajiwe imizamo yethu yokuthola bakwa Eskom malungana nokuziphendulela ngensolo zokuthi ukunande kucima igezi ngikho okubangele ukuqubuka komlilo.